саволе ки дигар омадааст. ман 28 сол дорам. падарам бисёр арақ мехӯрад. 7 сол пеш дар роҳ будем. модарам падарам зиёд маст буд. модарамро бисёр зад. модарам фарёди зиёд кашид. бетоқат шудам. як то ба поям ба синаи падарам задам. бобоҷон аз ҳамон рӯз бисёр пушаймонам. ин хел шуданашро намехостам. илтимос гӯед аҳволи ман дар дунё охират чӣ мешавад. хуб, саволи дигаре омадааст. шахсоне ки пеш аз маргашон беморӣ зиёд мебинанд. хуб, ва гуноҳонашон оё бахшида мешавад? ва инҳо ҳақиқат доранд ки дар охират азоб намекунад? саволе ки дигар омадааст. бобои ҳоҷӣ, ҷойҳое ки салом додан дуруст нест мегуфтед. хуб, маънои номи Имрон чист ва оё дуруст аст ки гузоштани чунин ном гузошта шавад? саволи дигар. аз рӯи нофаҳмӣ ҳаққи як бародарро мехӯрӣ, аммо пушаймон шуда бахшиш пурсӣ, ӯ туро бахшад, дар қиёмат боз ҷавоб ҳаст ё не? дигар саволи омада. занҳои ҳомила ва духтарони бешавҳарро махсус занҳое ҳастанд ки алов мегардонанд. дар бораи онҳо шумо чӣ мегӯед? дигар саволе ки омадааст. мард аз занаш ҷудо шавад ва дар охират, яъне дар биҳишт, зани худашро талаб кунад, оё насибаш? охирон саволе ки омадааст, бародарони азиз, дар Қуръон чанд бор калимаи тоғут зикр шудааст ва ин тоғут чӣ маъне дорад? саволе ки дигар омадааст. бобои ҳоҷӣ, ҷойҳое ки салом додан дуруст нест мегуфтед. аку салом, бародарояд, аслан ин суннати пайғамбармон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. дар ин 30 савоб аст. ассалому алайкум 10 савоб ва раҳматуллоҳи 20 савоб ва баракоту 30 савоб. шумо мақсад ҷойҳое мешавад, мақсад як одам хоб боша, ҳолати ноҷоизие ки ӯра салом бояд надӣ. як одам дар даруни масҷид дар зикрай, мақсад саломш надӣ. бин ё ин ки мақсад як одам дар ҳоҷатхонаи саломш надӣ. ё ҳолате ки мақсад дар ҳолати таом хӯрданай, бештар ҳамин чизо дар мо риоя намешавад. дар даруни таом дастомон истодагӣ бар болои сарат меяд, дастша дароз мекунад, қадид салом мекунад. ё ҳолате ки мегӯяд муаззин азон гуфтестай, муаззина азон нагӯ. ё медроӣ ки амри маъруф рафтестай, ҳамон одаме ки доияй даъватгарай, салом нагӯ. одаме ки дар ҳоҷатхона нишастагӣ бошад, саломш нагӯ. одаме ки ҳамом кардесай, саломш нагӯ. халас, ҳамин ҳолатҳое ҳаст ки мисол салом ба инҳо нодуруст аст. дигар саволе ки омадааст. мард аз занаш ҷудо шавад ва дар охират, яъне дар биҳишт, зани худашро талаб кунад, оё насибаш мешавад? албатта, ҳар зане ки мисол дар дунё агар зани ту буду, ту мисол ана ҷудо шуданат агар ба шарте ки ягон иллату ягон сабабе дошта бошад ки аз ҳисоби худи ҳамун хонумат бошад, рӯзи қиёмат агар талаб кунӣ, ҳамун зан боз зани ту мешавад. лекин зане ки мегӯяд дар дунё агар 2 шавҳар ё 3 шавҳар карда бошад, дар рӯзи қиёмат интихоби шавҳар дар дасти занай. кадомиша ки мақсад дар унҷа интихоб кунад? саволи дигар. аз рӯи нофаҳмӣ ҳаққи як бародарро мехӯрӣ, аммо пушаймон шуда бахшиш пурсӣ, ӯ туро бахшад, дар қиёмат боз ҷавоб ҳаст ё не? Не, бародар. вақте ки ҳаққи як бародара хӯрдӣ ё маблағи як бародара мисол дуздидӣ, вақте мебарӣ дар дасташ метӣ, мегӯӣ бародари азиз, аку ман огоҳ шудам ки то ҳамира ту набахшӣ, худо намебахшад. барои ҳамин ина ҳамон маблағи ту ё ина ҳамин миқдор пули тура ман хӯрдум, аку ту мара бубахш. агар ҳаму ки бахшид, иншоалло пеш худованд бахшида мешавӣ. рӯзи қиёмат аз ин масъала аз ту дигар пурсон нест. дигар саволи омада. занҳои ҳомила ва духтарони бешавҳарро махсус занҳое ҳастанд ки алов мегардонанд. дар бораи онҳо шумо чӣ мегӯед? аку ман пештар гуфтум, яъне ҳомиладор шудани зан ё фарзанд овардани зан, инҳо дар дасти ин аловгардонҳо нест.
در دست این جادوگرها نیست، در دست این فالبین ها نیست. برای همین خداتون اینجا سرگردان نکنین، بدین بدیانت خداتون نکنین، بلکه انشاءالله امروز تیبی ما پیشرفت کرده است. برین در دکترها مراجعت کنین و همچنان الله مهربان در زاره و تولا کنین. خدای مهربان شما را اگر اراده خدا رفته باشد صاحب فرزند میشوید. اگر مبادای پیش همین علاوه پرستا و همین فالبینا روین لیکن نشوین، ببینین دو آفت به سرتون، هم به فرزند میمونین، هم این کاری کردین این بدبختی برای شما مقصد هم در دنیا شرمندگی هم در آخرت. خب سوال دیگری آمده است. شخصانی که پیش از مرگشون بیماری زیاد میبینن، خب و گناهانشون آیا بخشیده میشود و اینا حقیقت دارن که در آخرت عذاب نمیکنه؟ بله، کسی که بیمار میشود برادر عزیز، مرد وقتی آدمی مسلمانی که بیمار میشود، بیماری کفارت گناه است. یعنی چنده که اگر وای بیماری سخت رفتن گیرد، همون قدر گناهاش بخشیدن میشود. همون قدر کارهایی را که در حالت صحتیش کارهای نیکی که انجام میداد، همونها هم نویسانده شدن میگیرد. یعنی گویا که همین انسان همون کار انجام داده است. برای همین این البته به البته گناهاش مغفرت میشود پیش خداوند. به خاطر این بیماریش با ثواب و پاداش میگیرد. آدم بیمار را ببینه که دعاش هم در پیش خداوند قبول است. خب معنای نام عمران چیست و آیا درست است که گذاشتن چنین نام گذاشته شود؟ عمران البته این پدر حضرت مریم بود، مادر حضرت عیسی بود، ولی معنای نام عمران چی هست؟ شاید به معنای عمران به معنای عمر بیاد. مثال اصلی ممکن همین ریشه کلمه از عمره باشد، یعنی عمر باشد، یا عمران به معنای ممکن که از امارت باشد، یعنی بنا باشد. معناش همین را میتید برادر عزیز. لیکن درسته این نام گذاشتن، این چی باکی ندارد. سوالی که دیگر آمده است، من 28 سال دارم، پدرم بسیار عرق میخورد. 7 سال پیش در راه بودیم، پدرم زیاد مست بود، مادرم را بسیار زد، مادرم فریاد زیاد کشید، بی‌طاقت شدم. یک تا با پایم به سینه پدرم زدم. بابا جان از همان روز بسیار پشیمانم، این خیال شدنش رو نمیخواستم. التماس گوید احوال من در دنیا آخرت چی میشود. اکو برادر عزیز، وقتی پدرهاتون به هر کاری مبتلا باشن، شما حق دست برداشتن ندارید، حق پا برداشتن ندارید. شما برای این کارتون بسیار کاری نادرستی کردید. برای همین بین حتی قرآن میگه و صاحبهما فی دنیا معروفا، پدر و مادرت حتی بدین هم که باشه با اونا شما باید نیکویی کنید. از این لحاظ از پدرت بخشش بپرس که من این کار نادرست کردم، مقصد دلم به مادرم سوخت، من را ببخش. گفته پدرت که بخشید، انشاءالله شما در خیر دنیا و آخرت میشود. آخران سوالی که آمده است برادران عزیز، در قرآن چند بار کلمه طاغوت ذکر شده است و این طاغوت چی معنی دارد؟ برادر عزیز، من اکنون نمیدانم در قرآن طاغوت چند بار ذکر شده است. برای این وقت در کار که هر کدامی را حساب کردن در کار، ولی معنای طاغوت معنای طاغی است. طاغوت به معنای سرکشی میاد. می شود که همین جادوگرها را هم طاغوت گویند. در قرآن آمده است که شیطان هم خدا طاغوت گفته است. می شود که انسان هایی که از خدا سرکشی میکنند و خداشون رنگ الله مقصد می سازند که مردم او را پرستش میکنند، از فرمان اینا بیرون نمیشوند، اینها را هم طاغوت میگن. برای همین معنای طاغوت اصلا طاغی آدمی سرکش میگن. آدمی که از اطاعت خدای مهربان گردن کشی کند، آنها را طاغوت میگن. خدای مهربان توفیقمون رفیق کند. الله مهربان محبتمون با به سوی دینش زیاد بگرداند. این سوالهایی را که برادرها ارسال کردند، خدای مهربان که این قدر جوابهای زیادی در اینها گفته گذاشتیم، در ثواب این هم سوال دهنده ها، هم گوش کننده ها و هم
ما را هم خدای مهربان از ثواب اینها برخوردار گردانه و الله مهربان خاتمه کارمان بخیر، کارهامان در خدای مهربان برار و برکت نصیب گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.